tamongan, at yuta na po king Biyernes, ing kanam ng Domingo, ning pamanyubling mebye. Yabetala po king kaya katamong banal amisa, ding makatuki, para king kapasalamatan, Noel and Casey Maspat, king karelang 43rd wedding anniversary, Luisito and Alejandria Goma Felix, para king kapasalamatan, king Aldoning Kebaitan, Abram Sid Gozon, king kayang first birthday, Lolita Alderite, Michael Tombocon, Net Lasatin, Myla Kapati, para king special intention, Lynette David Nukob, para king personal akayadwanan, Vic and Del David and family, Yoli Pineda, Joy Espino and family, Phil Janet Castro and family, Jenslyn Reyes, Eleanor Ventura, Bernie Baby Henson and family, para king malagwang kapaldanan ding makatuki, Courtney Macy Paule Villarba, Aurora Bautista, Isabel Baninti, Joan Liwanag Mendoza, Mr. Juanito Palasigi, Victor Padua, Catherine Kayanan, Lina Kahuraw, Isabel Maniti, Maria Fe Tulabot, Glenn Quezon, Maricel Carpio, Zia Jesher Anisete, Enrique Canlas, Jaime Padua, Jennifer Canlas, Florian David and family, Nelly Mangyo, Esme and Junior Sireneo, Ferdinand Angeles, Ernesto Dison, at di hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanganggang kapaynawan ding kapatadtamong mayang unabye, Henedina Coronel Maglalang, Doroteo Manalo, Arturo Lopez Sr., Ursula Vinuya, Martin Angeles, Emilia T. Reyes, Alex Resurrection, Martin Angeles, Maymay Gonzales, Father Marius Roque, Father Mar Miranda, Romel A. Sireneo, Gloria Limpin Manalili, Rodolfo Rudy Ponce, Antonio Santos, Ray Capulong, Cornacion Lopez, Marites Tombocon, Bonifacia Espinosa, Loida Percy Agustin, Magno and Francisca Hipolito, Jaime Mangyo, Democrito Aison, Miriam Gonzalez, Father Ermelito G. Simbulan, Regina C. Bondok, Cirilo Lloyd V. Balgan, at ding sablang kaladwo, King Purgatorio. Palakad tampot, makyabay magkanta, King Dalit a pamuklat. Itamuing kayang balayan, ingkawan na kayang papastulan, pakati punta mo, pasalamat mo, kikilalaking kayang kayapan. King Legyon ning igpam po ning anak po ni Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, ing pamakyagom king Banal Espiritu, yang manatili sana kay kayungan. At kaya ka antemorin, Maya pa sisilin po kay kayungan. mayap asisilim po among. King katang misa pagmasosyan taya ing kapiesta ng San Matias, metong kareng apostol. Ami talaga kaya rin ang sinubling mebi Jesus. Itamungan mayaos namong maging malugod at alasuyo ng Diyos.
ing luguran tayo ing Ginu, at luguran tamo ing balang metong. Ing lugod at tutu, makasadyang magsakripisyo, ing balang metong. At karing panahon migkasala mo, migkulang, mangyatang kapatawaran king Diyos, king kikatang pamagkulang at kasalanan. Gaganakan tamo, naitamo, at intamong kakulangan, ngatangan po, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilamnan Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. king Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamot king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala na tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Gino, pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo, pakalulu, Kristo pakalulu, Gino, pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po, ganakantala rin kaya katang intensyon, din kaya katang panalangin king misang iting. Oy paming mayupaya, inaus may San Matias, ban makirake, king misyon daring apostol, kapamlataning saw daring kayang panalangin, tanggapan mi sana ing tula ning lugod, adarake mo kay kami, at mabilang kami karing kaya kang pinili. Itiaduan mi kapamlataning ginuming Jesucristo anak mo, ang mabibi at magari king kametong aning banan Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano.
Ingino manatili kaya kayungan, at kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga na karing kayang alagad. Nung makanano da kayong liguran ningig pa, makanyanda kayo namang liguran. Manatili kayo king lugod ko. Nung tuparan nyo laring yutos ko, manatili kayo king lugod ko. Anti mo anong makanano kong tutupad karing utos ningig pa ko, at manatili ko king lugod na. Sinabi ko la reti bage, banintula ko manatili kaya kayo, ating tulayo miganap. Iting yutos ko, mikakalugod kayo, atining pamaglugod ko kaya kayo. Ala nang lugod may gitpa kaya sa aking idaw nening meto nga tao imbiyena para king kalugurana. Ikayo, kakaluguran da kayo, nung tuparan nyo la reng yutos ko. Era kayo ausan alipan, uning ding alipan, nabalo ing daraptaning Panginuana. Nya inaus da kayong kakaluguran, uning ing sablang dimdam ko kingig pa ko, pepabalo ko kay kayo. Eyo ko pinili, nunay ako ing memili, at mituldo kay kayo, banlumwal kayo, at pasimunga, karembungang manatili. King uli naniti, nanumang adwan nyo, kingig pa, king lagyo ko, ibiyena kay kayo. Iting yutos ko kay kayo, mikakalugod kayo. Kapatating may papalitan kay katang kariktasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Not romantic love. Usually acquaint love with romanticism, but there's so much to love beyond romantic experience. Minsan po, may mag-asawa naglalakad sa mall at maraming shopping centers at maraming mga magagandang buying mga tindahan ng magandang gamit. Makita mo yung mag-asawa holding hands. May edad na yung mag-asawa, holding hands pa rin silang naglalakad sa isang malaking shopping center. Tapos, sabi sa lalaki, napaka-romantic naman. You are very sweet. Holding hands kayo, very romantic. Sabi ng lalaki, hawak ang kamay ng babae. Hindi man romantic ito, economic. Parang sinabi, pag binitiwan ko yung kamay ng asawa ko, magsha-shopping siya. Kaya hinahawakan ko yung kamay niya para mapigilan ko siyang mag-shopping unnecessarily. Kasi meron lang kaming pupuntahan doon. There are always experiences of love that are far beyond romantic experiences between a boyfriend and a girlfriend, or a man and a woman, or a young lover. Sa ating ebanghelyo ngayon, from the gospel in the feast day of Matthias, the apostle called, it's love again that Jesus invites us to follow. Tayong lahat, inahaya pong magmahal kung paano tayo minahal ni Kristo. As the Father loves me, so I love you. Remain in my love. At yung pagmamahal na yon ay kung paano tayo minahal ni Kristo. I would like to refer to you once again this book that is very powerful in my experience as a priest and my understanding of love far beyond romantic. Yung libro pong ito galing kay Gary Chapman. Si Gary Chapman hindi po siya Katoliko, he is a Protestant. Also a preacher and a wedding and marriage counselor. Meron siyang libro, ang title, 5 Love Languages. Nabanggit ko na ito, minsan makalawa sa homily ko with a specific example. Pero as a perspective,
The title itself says 5 love languages. Hindi 5 languages of love, hindi. 5 love languages. Kung gusto mo daw magmahal, pwede ito sa mag-asawa, pwede ito sa mga magkakapatid, pwede ito sa opisina, pwede ito sa simbahan, pwede ito sa mga magkakapitbahay. It does not have to be romantic. Tignan niyo po ito 5 I will outline them in summary. 5 love languages by Gary Chapman. Una, words of affirmation. Kung mahal mo ang tao, affirm. Kung nagtatrabaho ang asawa mo, affirm. Kung masipag yung anak mo sa pag-aaral, affirm. Kilalanin mo yung mabuting ginagawa niya. Marami sa mga tao ngayon pagod, but they are not recognized. Kung mahal mo yung tao, you don't have to bring flowers or you don't have to be romantic. Sabi nga nung song ni Barbara Streisand, di ba? Sabi, you don't bring me flowers anymore. Yes, wala nang ang bulaklak ang mister mo kasi you just have to affirm each other. Hindi mo pinabayaan yung manak natin. Ikaw naman, hindi mo pinapabayaan yung negosyo natin. That is love. When you do not recognize the goodness in the person. Di ba pag nag-aaway yung mag-asawa, naririnig mo lang kung mali, ano yung kulang, ano yung hindi tama. Parati kang nakakakita ng hindi tama, kahit walang ginagawang masama. You are always nagging. How can you talk about love? You don't even affirm each other. Ikalawa, acts of service. When you serve each other sa lamesa, kung minsan kumakain lang kayo, bilib na bilib ako sa taong mapagmahal. Sa lamesa, makikita mo yung ugali niya. Kung minsan mapansin ako, nakikain lang, alam nila wala nang kanin yung plato ko. O kaya walang tubig yung baso mo. Tatayo yung anak mo, lalagyan ng tubig yung baso ng magulang. Pagmamahal yon. Nagpasalamat na ba kayo sa mga security guard na binubuksan yung pintuan pag pumapasok kayo? That's also love. Meron akong kilala sa Makati, dun sa tinirahan ko nung nag-aaral pa ako. Yung kasambahay nila, malilit pa itong mga bata, siya ng yaya. Hanggang lumaki na itong mga bata, may asawa na sila, siya pa rin yung yaya ng mga anak nila. At ayaw iwanan ng pamilya. At siya rin, namahal na siya. Bakit siya nanatili dun sa bahay? Dahil ba mataas yung sweldo niya? Siguro, pwede. Pwede rin, mataas yung sweldo niya. Pero, napansin ko, how she serves the family, it's out of love already. Gusto mong magmahal, serve one another. Kaya pag nagsiserve tayo sa community, nagre-repack kayo ng bigas, nagdadala tayo ng pagkain sa mga may mahirap, nagdadala tayo ng communion sa mga may sakit, we serve them. That is love. It is not romantic. It's not too romantic, but it's love. Naglilinis tayo sa simbahan, you serve the community, that's love. You don't even have said, I'm doing this because out of love. No. God sees and God knows. And you feel it. The soul recognizes. Another experience of love, giving and receiving gifts. Pag nagbibigay ka ng regalo, even just a token na regalo ng pagmamahal. Sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay na hindi nagmamahal. Kunyari, eleksyon, magbibigay ako sa inyo, boto nyo ako. Wala nang pagmamahal doon. Kaya bigay ko sa iyo para huminto ka na. Wala nang pagmamahal doon. Pero hindi ka pwedeng magmahal na walang pagbibigay. Hindi naman pagbibigay ng pera, pagbibigay ng materialis na bagay, pagbibigay ng sarili, pagbibigay ng oras, pagbibigay ng pag-intindi, pagbibigay ng panahon. These are
also gives. Kaya gusto mong magbigay kahit token of expressions, then that is also love. Quality time. Hindi mo pwedeng sabihin, anak, mahal kita, pero wala akong oras sa iyo. Hindi ako makakarating sa graduation mo. Kumisan, makita ko nung matagal po ako sa school, kumisan, galing pa sa abroad, gumastos, nag-ipon ng pera si tatay, umuwi para lang sa graduation ng anak niya. Yung graduation, ilang minuto lang doon sa tablado. Ilang minuto lang siya, hindi naman siya valedictorian, no? Hindi naman siya. Pero nandun ang tatay because that is quality time. When you love, you give time to one another. That is our way of loving too. It may not be very romantic, but you are there. And even physical touch, ngayon bawal to kasi distancing. Pero when you can tap the shoulder of somebody crying, yung mga anak mo hindi natatakot sa iyo, yung kamay mo sana hindi natatakot yung mga anak mo sa kamay mo kasi masasaktan sila sa kamay mo o masasaktan sila sa sasabihin mo. May your hand be a sign of love. Your hand be an assurance of their protection. Your love is also expressed in your hands. Ito ay tunay na pagmamahal. Like Jesus reached out to the lepers. Bawal humawak ng leper. Pero Jesus touched them and said, I do will it. Be made clean. He touched the untouchable, sinners, and even those outcast. Ito ay mga paraan ng pagmamahal that they are not very romantic, very ordinary. But if you consistently do this, consistently, then your soul will recognize that there is so much love in the community, in the family, in the neighborhood, in our church, at home, among brothers and sisters, among friends. Words of affirmation, acts of service, giving of gifts and receiving of gifts, quality time, and touch of love. Gusto ko nga magdadagdag kasi hindi naman Katoliko yung writer nito Protestant pastor. Gusto ko pang magdadag ng isa pa. Kung mahal mo yung isang tao, mapapatunayan mong mahal mo yung isang tao kung kaya mong gawin to in a Christian way. Number 6, 5 love languages plus 1. Sa akin na po galing to. Do you want to express love to a person? Forgive. Kung marunong kang magpatawad sa taong nagkasala sa iyo, yan ang tunay na pagmamahal. Pero pag nauuna ang galit, nauuna yung pagkakamali, the revenge, the anger, the emotions of hatred rules in your heart, sama ng loob, resentment, then indeed, even if you have all the 5, if you cannot forgive, then you don't have the love of God. Love one another as I loved you. Ang pagmamahal ng Diyos na mapagpatawad. Kaya nga po, di ba, nung bata tayo high school, mayroon tayong binabasang sulat ni Shakespeare, yung Romeo and Juliet. Di ba, kumisan yung story ni Romeo and Juliet, para bagang it's a very romantic love. Kung tignan niyo po sa literature, Romeo and Juliet is not a romantic story or no romantic novel. It is tragedy. It is tragic. Romeo and Juliet is not romantic novel, but it is classified as a tragedy. Bakit? Because Romeo kills himself. He would have rather been with Juliet in death than go living without her. Sounds romantic, pero the real call of Christian life ay mabuhay ka para sa iyong mahal. Huwag kang magpakamatay. That's escapism. Huwag kang tumakas. Huwag mong putulin ng mahirap. Tanggapin mo. Live with it. And in a way, you prioritize your love by living the difficult days of
your experiences. And I remember 1 Corinthians 13, 1 to 13. Or more specifically, chapter 13, verses 4 to 8 and 13. Alam niyo po, ito binabasa sa mga kasal. Parang pang mag-asawa, parang pang romantic love. Sa totoo, isinulat ni San Pablo ito, hindi man para sa mga kinakasal. Hindi naman inisip yung mag-asawa, inisip niyang komunidad. Kaya ang sulat na ito, it is written by Paul to the people, to the community, to the church of Corinth, mga taga-Korinto. Kaya nga ang pagmamahal na ito, it's not romantic. Tignan nyo, love is patient. Love is kind. Love is not jealous. Love does not brag, and it is not arrogant. It does not act unbecomingly. It is not rude. It does not seek its own. It is not provoked. It does not take into account the wrong suffered. Love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices in the truth. Love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. Love never fails. At sabi sa verse 13, between faith, hope, and love abide with these three, but the greatest of these is love. Ito pong pagsasalarawan ni San Pablo sa pagmamahal, it is less romantic. Maging mabait ka lamang. Maging mapagpasensya ka pa lamang. Huwag kang maging maselosin. Is that correct? Do not be jealous. Ka mapagselos. Mo pagmayabang, ing nanungatin mo. Do not act unbecoming. Ka maging magaslo, matura ugali before the other. Ing lugod does not seek its own. Ako, tungkol sa akin, ako. This is not love. But it's not even provoke, hindi kagad nagagalit. And does not take into account the wrong suffered. Hindi niya parating kinuwet, ako, mapagal na ako keka. Ako parating magluto. Ako parating yung nagtatrabaho. A lover that is Christian does not talk about their own sufferings. Even Jesus himself, when he was crucified, did he talk about this to his disciples? No. He just said, peace be with you. Look at my hands and my son, but I'm just with you. And there's nothing that we should celebrate unless we really have the love according to Christ. And this practical love outlined by St. Paul. Minsan po, may isang musical, ang title ng musical play, Fiddler on the Roof. May mag-asawa doon. Yung anak nila puro babae. Hindi ako lima yatang babae. Kaya tapos mayroon silang romantic time. Silang dalawa lang. Lasing yung lalaki. Lasing na lasing. Ang pangalan ng lalaki, Teble. At yung babae, Golde. And they are Jewish. Nung lasing yung lalaki, matanda na sila. 25 years na silang kasal. Sabi ba naman ng lalaki, kasal? Ay, ng lalaki, lasing. Sabi niya, Golde, do you love me? Lasing siya eh. Kaluguran mo ko, Golde. 25 years na silang mag-asawa. Nagtaka itong babae. Tinanong siyang kung mahal siya. Itong babae, hindi naman romantic. Ang sinagot lang, why do you ask, I love you? Why talk about love right now? Why ask, I am your wife? Tapos, anong sagot niya? Do you love me? Anong sagot niya ng babae? After I wash your clothes, I cook your meals, I clean the house, given you children, milk your cows. For 25 years, I starved with you. Is that not love? What is it?
Nagugas ako ng plato. Naglaba ako. Pinagluto kita ng kinakain mo araw-araw. Binigyan kita ng mga anak. Yung mga baka, yung mga baka natin na binibenta mong ako, nagpapagatas. Nagutom tayo, magkakasama. Hindi kita iniwan. Anong tawag dito kundi pagmamahal? Then I suppose I do. I suppose I love you too, sabi ni Telbe. It does not change a thing, but after 25 years, it's nice to know. Sa ating pagmamahal, hindi man po dapat super, extra special. Sa araw-araw na buhay natin, ang pag-intindi natin pagmamahal sa bawat isa ay ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Minsan po may nakita kong poster nung college ako. It explains two kinds of love. Sabi nung dalawang klaseng pagmamahal. Yung isa silhouette. Yung silhouette medyo madilim. Yung images mga ano lang. Silhouette ang tawag, parang anino lang, parang shadows. Yung kalawa naman matanda, parang nakaupo sila sa harapan ng Manila Bay by the sunset. Sabi nung poster, first poster on the left side, love is a young couple kissing in the dark. Romantic love. Ang pagmamahal ay parang dalawang batang bagong kasal. No? They're embracing in the dark. Pagmamahal yon, romantic love. Pero sabing kalawa, dalawang matanda, mag-asawa, nakaharap sila sa Manila Bay. Ganitong oras na, sunset na, ganitong oras na, sisilip na. Love is an old couple holding hands by the sunset. Ang pagmamahal ay dalawang matandang mag-asawa naghahawakan patapos na yung araw. Ito ang pagmamahal ng Diyos sa atin. It remains and it's faithful. It's not always romantic, but I'm sure God is love and is always be with us. Let this be the love that we celebrate, not only between husband and wife, among romantic young people, but in our community, in our parish, among us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Inginupe pakit na kang San Pablo, eka tatakot uling kayabem ko. Aduan tangin king ginu, inggawa ng katamong king kamalayan ning dibino ng presensya at kapamilatanan niting pamakirake nakikatamo king tula. Nga tangan pong makibat, ginuning tula, pakiramdaman mo kami. Ginung tula, pakiramdaman mo kami. Ginung Diyos, alang sigla ingaldol doming pamibiyebye, parati mong ulit-ulit ing daraptan mi. Bustan mong manakit keng tula kareti, anti mo ing depatan mo, kilubding dakalabanwa karin Nazaret. Ipanalangin mi keka, o Gino. Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Ginong mapamakalulu, maymot kami at eakalingwan ing kekeng sarili. Bustan mong akit mi ing tune-tula, king pamanyuyumi karing aliwa. Ipanalangin mi keka, o Gino. Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Ginong malugod, ingyato, mipnuya, karing taong danupan. Karing taong matsuking kasakitan at mamamate. King keyalandang palad, bustan mong abalura, ing dibinong tula, king pain tungol, apamanyubling miye. Ipanalangin mi keka, o Gino. Diyos ning tula, pakiramdaman mo kami. Ginong maligaya, magobra kami, balisa at panamdaman ing kayalan katahimikan. Ipagkalub mo sake kami, ing kapanatagan ning dibino mong grasya. Ipanalangin mi keka, o Gino. Ginuning tula, pakiramdaman mo kami. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Sinubling mebye, kapilan man mag-aring Gino,
Pasalan mo sana at ipakit mo kaya kami ing dalan pa inturo king dibinong biye at tula. Igang mabibiye at magaring malugod manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Malukang anak mo, tiyungen iarap mo, tinape at alang, karelang yayapang, bunga ni pagal, isip at lugod, gawan mong matang pangayin ning anak mo. Uling balumi, tutun lang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Malalangin kayo kapatad, banda ating kaya katangdaon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapay ni sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo ing kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo reting ain, adaraw ning kaya ka Santa Iglesia, kapamilatan ning kapiesta ng Matias, ake kang apostol, at kapamilatan ning Eukaristiyang pasiknangan mo ing grasyang pigkalumi, kaya ka, itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka, Antimorin, yat nayo reng puso yo. makayat na no, king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Diyos aginutam. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa Diyos nga langang at lubos mayupaya. Tinatagmeng kaya ka Santa Iglesia, kimbabo daring apostol, bantalaka diyang mitmong tetagan, kapamilataning ating tanda, ning alanganga mong kabanalan, ketiking yato, at ang timurin may biyeng abanghelyo, para king karing balugbugda ring sablang tao. Kambeding alang kupas alugod, daralitming alang patlod, ing kapurian, layon makyabe kami, karing sablang koro, ring angel, karing banwa, at karing dalit, naring tagumpe, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos mayupaya, mipnuy banwa, at ilabwat king keka, ligaya, Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, luway daratang, kilagyo ning Ginoo, Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kapin banalo, igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampume, pabanalan mo sa narating ngayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malayalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayan may daon ko sang lup, king waning tinapit pe pasalamat sa kaya ka, binyening tinape ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, iti iyeng kanawang katawan, ami daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba ningapunan, king waning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis nga na akong daya,
ing daya nimbay talang hanggang tipan na bubu para ke kayo at para karing sablang tao ban kanita mi patawaran la ring kasalanan daptan ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo metea, ni Cristo mebea, ni Cristo mabea, at datang yapan. Inyang eni gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyabli ng mebiyan ng anak mo, daraon me kaya kayong tinapen imbiyat kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka, papakumbabaming pagamuamo, kingi kami sanang, may sulu-sulu king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban miganap king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobra, sasaw, pat mamantabe, king lugod, king kaya kaming parokya, king Banala Cruz. Ganakan mula ng bading kapatad mi, pepainawan at manena yung subling miye, ading sablang mayangu abye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbie, alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen indo ni Diyos, San Jose kayang esposo, ding apostol, San Matias, at inupat king malmong kaburian king kaya kabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, king panalangin at tiro ng Jesus kay katangan. Ipami acubanwa, misamba niya ing lagyumu, datangin kayayan mo, mi pamintuan ilob mo, ket isulip at ibanwa, mi pamintuan ilob mo, ikakanan mi ingalo-alo, ibiye mo ke kami kingadang eni, apon ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, aning pamamatawad mi, kahit mi kasala ke kami, mangayem mo kay paisawuking tukso, nune ikabus king maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulo para di kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king halanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ikasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yan po ang bilugan ng pangking kaburian mo. Ikang mabibiyan magari,
manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo manatili sana kay kayungan. At kaya ka, Antemorin. Pasyag tapo, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo nga. Kapayapan po kayo nga. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiyam kay kami ing kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, niya Jesus, ang malugod kay katangan. Mapalad tamo, tanggap kaya, king banal na punan ng kordero. Kinuya kung matampang tanggap kay ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana pain tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Kalam ni banwa, kalam na ni Diyos, makahiyapag na kigyato. Karing daranop king lukon, karing daranop king tula, umenak ang makisulo, kimbenaning Ginoo. O Diyos ko, ikahing ka kong Diyos, tunera kang pagdulapan, mabilog kong pangatao kakawiyak ka, kaladwa ko pag nasanda ka. Kalam ni banwa, kalam na ni Diyos, makahiyapag na kingyato. Karing darano king lukon, karing darano king tula, umena ang makisulo, kimbenaning Ginoo. Kalaming banwa. Oratio Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaniting masipit na pamangailangan mi, adwan mi keka ing kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamate ka rin dakalatao. Adwan mi ngeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yat-yat me kaya kami ing makawulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanilangan mi laring mamuntukan ming pambansa at lokal para king kapayandaring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansa mi.
Ipanalangin mi ren Doktor, Narcis, sa dinganggang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kang beding belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, ing pamagtagulaling king sarili la, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa. Kumayap la sanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalam mo, ingalanganggang kapainawan. Detang meyang umabiye. Pagkala mo kaya kami ingrasya ning kaya kaming masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para kayong kakayap daring sabla, kasawag da karetang mangailangan apakakalulu. Mananasanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, magkabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tarian mo kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adon mi kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na ning mayup kayo payan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na indo ning Diyos. Emo sana pasawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagkus, ikabus king alanganggang pamanganib o maligaya at kanwanan habiren. Birhen de los Remedios, Sinduning Kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Matias. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. O Diyos, aginumi, iti sanang banal na sakramentong keming tinggap, papagbanala na kami puso, bang emo nanong lugod, apanamdaman mi, kang San Matias, apay kang pamanyuyo, pasalapsap sanang tanggapan, ingkya kang grasya at lugod. Iti aduan mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. King nagyuningig pa, kuning anak, kuning banal na Espiritu. Amen. King kaya katamong misa, midaone, umetamo king lugod, antimong makanano na katamong liguran, Jesus. Salamat, King Diyos. Damu'y kaya